Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Jeffrey at taga Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kaaruba mi abalasang, ket nang namnamaak nga isun ti idatag ko iti altar. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Jeffrey diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Veron, itid ko kan kadag ito'y anat natang. Pangramanan nyo iti mulak nga organic. Ala, agyaman Jeffrey. No inlakom dagita, di isupay ko mati mapaglakwam. Saan na bale? Tapakaragsakak mo, timang paraman kan ka itinatang ko. Ala, Jeffrey, thank you Nagsayaat ka matin kanya. Ala, umay ka Umunag ka, taag merienda ka. Apag iso, at dalinutok apansit. Agyamanak, Veron. Agyamanak ta inibos mo ti pansit ko. Kaya't naasawan, naimas. Unmat, naimas at talaga tilinutom apansit, Veron. Magustuak. Agyamanak. Ayun gayam, mabalin ka di ako yugan nak intong Domingo? Nuawan importante apagnam Sa dino? Ijay bagyo. Ha? Kaya't ko lang ti agpasyar ijay bagyo. Sige, mabalin mat. Awan mat kit diti importante apagnak iti day tangaal daw. Apag iso nga rod, intan tumakimi sa ijay Cathedral Church. Kalpasan na, agpag napagnata ijay Burnham Park. Sige. Awan pagdanagam iti gastusan ta. Taadda kwartak. Sige. Rumwarta nga rod inton Domingo. Masapa, tapno maka first trip ta iti van. Sige. Katagyaman ak unay. Tapinatgam ti awis ko. Manong Jeffrey, talaga ka di ngay ayatom ni Veron akaaruba tayo? Wan, Jilin. Inaram mo ka din? Apeng ag-date kayo inton Domingo. Saan ko pa'y nga inaram? Mabainak. Ngam, adan tulat ta. Anya? No ita, kaya't ko pa'y lang iparik na ti panagayat ko kankwana. Sakbay ng armak. Ngam ni ti kwarta manong. Amangan mo't no gasgastos ka lang iti awan ka isiskan na. Di ka agdanag, ading ko. Amok a panunutan day ta. Sige, pinalagipan ka lang manong. Taadda nga min dagiti dadduma, akwarta lang ti kayat da iti may sa abaro. Kat kampay idi, agayat damot iti da iti abaro. Tagayam, pagkukwartaan dalagayam. Panagkunam ka di. Kasta ni Veron? Jakam mo, manong. Basta ti makunak, agsirib ka kuma, tasayang laang ti kwartam. Wanjilin, agyamanak iti palagip mo. Jeffrey anak, sigurado na wadwad tumanan ti mapaglakwam iti natang. Gaputan nangina ita tinatang. Sapay ko tatang. Tapno addan tumainayon iti basit nga urnong ko. Kat mapatarimaan tayo ti kusina tayo. Anak. Wen, tatang. Nasken ang mapalagdaan ti kusina tayo. Tama nga no itayab ti bagyo. Alah, sikat ti makaam mo. Hangam anak, gumatang kan tumet iti kawas mo. Tane, barukan. Amukmet nga kursunada ka kini Veron di tabangir abalay. Tatang. Isu nga agpabaro kamot iti kawas mo. Agraman sapatos mo. Gumatang kamot iti original. Tapno makaayo kamot akitaan. Kita man dagiti padam nga agargar din ababaro. Pasig nga original ti sapatos da. Tatang, saan anas kan kanyak day ta? Nanginaunay ti kasta sapatos. Uray nalakalaang. Tasag paminsan laang mat nga usarak. Importante ti kusina tayo ang mapalagdaan, tatang.
Ay na anak ko, maminsan lang matagumatang kay ti badom kan sapatos mo anang ina. Kantap no adamat badom kan sapatos mo anapintas Iti kasta, no agdate kayo kini Veron, adaw saram. At damat iduldulin ko akawas ko, tatang. Napintas pala dayjay. Mala, si kangaro ti makam mo. Awon gayam. Agayat ka kini Veron, ngam di mo sa pa inaram. Saan pa'y tatang? Ngamdumtang to dayta. Ala, makamu ka anak ko. Sapay la ko mga road, tada kayon to ti agkagasan. Italamanin anak ka umayak diti Cathedral Church, Jeffrey. Uray siyak. Ala, umunag ta, tamakimisa ta. Sige. Kalpasan ti pan nakimisa ta. Intanto pa'y mang restaurant. Sige, sikat ti makaam mo. Iagdan ti order ta. Sige, mangantan. Mabisinak at talaga. Nagbayag ayag da ti order dito eh. Saan na bale? Naimas mat day ta in order ta. Ang order ka pa'y iti kayat mo. Husto da ito yan. Nagado, adda pa'y ice cream. Ala, manganta nga rodan. Agyamanak Ngamin, sikat ti nagbayad iti amin nga in order ta. Basta si ka, awan parikot, Veron. Ado matila ko da iti na department store Ala mo day ta sandal. Amok akayat mo day ta. Tay-tay mo pa yung ipadpadas. Ha? Saan ko agatangan? Impadas ko lang. Ala, kit din. Tasyak timang bayad. Anya? Gatangam da ito sandal para kanya? Wan. Bagay di tasakam. Manumot la day tangay. Ha? Awan pagbayad ko. Gatangit nga rod aparakan ka. Ngam, Jeffrey. Remembrance mo kanyak. Kandi kagdanag. Tadyak pabayadan kan ka. Ala, intan ijay counter. Tabayadan taday ta sandal mo. Kanti sandal ni Jilin nga ading ko. Sige lang, Veron. Agsadag ka dito'y abagag. Iturog mo pa Riingan kanto, no agi stop over tayo. Agyaman na. Nagsayaatan. Kaslakayan ayat ko ni tigas to'y adyami. Namsaan ko pa'y mat nga inaram. Saan ka kadi amaktangan? Tanakasadagak iti abagam? Saan, Veron? Sige lang. Awan parikot iti dayta. Hay! Nakasampot tamot laangan dito barangay tayo. Agyamanak iti panangkuyog mo kanyak, Awan anyaman na. Taing gatangan nakmat iti sandal ko. Kan makmakan. Ayos laang dayta. Oo. Da kayo matgayam ti masabat ko. Nag-date kayo? Ha? Saan? Nagkuyog kami laang. Sige inakon. Jeffrey. Umay kanto iti bala inton bigat Adan to'y bagakan ka. Sige, same. Sige. Itulod kan ije balayo, Veron. Sakbay nga agawi da. Agyaman na, Jeffrey. Napintas da iti sandal aginatang mo, Manong. Magustwa. Agyamanak Awan an yaman na, ading ko. Inggatangak mo't laang ni Veron iti sandal na. Akas mo't la dita sandal mo. Oh, Kat? Kumusta nga iti panag-date yo? Nag-enjoy ka kadimat laang, Manong? Una, naragsakak. Sapay la ko ma. Tasong batan na kun ni Veron, inton agaramak kan kuana. Kaano ngamin nga armam? Inton kwan, adda makaunakan ka. Ala, bayam, tainak to arman. Kaya't ko la damagan kan ka, Jeffrey. Kaayan ayat mo ka din ni Veron? Saan? Ngam planok nga arman. Apay ka di? Amom ka di. Planok mat nga arman. Ngam nagbabawi akon. Gaputada nakita kakadwa na idi lalaki. Oh, Kita mamuk day dia lalaki. Kinasaritak.
Nupudno nga ayatan na ni Veron. Kat ko na may salahan ka dagiti koleksyon na. Sino day ta lalaki? Taga Sabali a barangay. Kat amum ka diti na kunana. Nga anya? Naparukma na kanon ni Veron. Anya? Isuan na upay akon. Kadya kon intuloy ngay naram. Kadya ka mo waging gaita, kat agayan ayat da paylaeng. Sami. Kurso nadak ba't idi ni Veron? Ngem na upayak, gapoy tinatakwatak. Apay anas kan nga ibagam day ta kanyak. Kayat ko lang nga mamuam, tapno agpanunot ka pa na imbag, sakbay nga armam. Sige, kat agyaman ak iti day tang imbagam. Juan Jeffrey, sungbatak adagos ti panagayat mo kanyak. Nasingpat ka ngamin, kan managayat. Agyaman ak no kasta, Veron. Ngam, saan kanto nga tanga agbabawi ang nagayat kanya? Apay kasta ti kunam. Ngamin. Ngamin, anya? Masikugak. Anya? Day tatipod no, Jeffrey. Saanan ang nagpakpakita ti boyfriend ko? Damag ko apimanaw kanon. Veron. Masikugak, Jeffrey. Ngam, awan na nyaman na kanyak. No ibabawim ti indaton mo nga ayat. Naamiris ko nga agayatakan ka. Ngam no din akon kayat. Awan parikot iti dayta. Ngamin, saan asyak ti babae ang maikari para kan ka? Ha? No kasta? Masikog ni Veron? Wanjilin. Ay, kasano itan, Manong? Jak amuno niya ti aramidak. Sinungbatan lak nga agpaiso ni Veron. Ngamimpod no na masikog. Kat, kayat mo pa'y laeng? Jilin. Amangan mo't no saan naka talaga ngay ayatan. Takayat na laeng ti paalangon kan ka. Kasta nga tangag paiso. Agpanunot ka na imbag, Manong. Nang runa pa'y nukunaan nang agkalay sa kayon. Narigat ti agapura iti day taabanag, Manong. Panunutam ana imbag. Jeffrey, numabalin. Agkalay sa takuman. Ngamin, amangan numadlaw tunti tiyan ko. Veron. No talaga nga iayatan na. Ikalay sana ko manadagos. Veron. Sigurado ka kadingay ayatan nak. Wano kaya't mula ang apalangon ti dayaw mo. Ha? Saan nga umanugot iti kayat mo? Saan ka pa'y nga ikalay sa? Saan ka pa'y nga ikalay sa, Veron? Jeffrey, damag ko ang masikog ka no ni Veron. Si kakaditi ama? Saan, tatang? Ha? Kasano day ta? Saan ka di anubya maun? Uwan tatang. Ngam saan asyak ti ama ti sukog na. No di kat, taim mo na boyfriend na. Kat ita, kayat na agkalay sa kamin iti mabiit. Ha? Ne. Sana nasaya day ta, Jeffrey. Tatang, Angam awan may bagak iti day ta. Sikat ti mangedang. sorry Veron. Ngam talaga ajak kayat nga agkalay sa ta ita. Jeffrey. Ay-ayatan ka. Ngam jak kayat nga addan turum sa aparikot. Saan anasaya at nga ikalay sa ka? No di nakmatpud nung ay-ayatan, Veron. Ay-ayatan ka, Jeffrey. Ladingi ka talaga, Veron. Saan ka nga ikalay sa? Gaputa sa anak asigurado. No pudnong ay-ayatan nak. Wano kayat mula ang apalangon ti dayaw mo. Manong Jeffrey, yam amok kan ka ni Donna. Gayam ko, taga Sabali a barangay. Hello, Donna.
Hello? At dagayam na pintas agayem mo ading ko. Wanmot. Inawis ko dito'y balay, tapno yam amukken ka. Amo manong, awan pa'y boyfriend na. Ha? Anya nga tano armam manong. Ala, ni Jeline. No, anya laditan ti sasawan na. Saan man, Donna? Kaya't kaapara ka ni manong ko. Ngamin, nasaya at kalaunay kanyak. Nasingpet ka. Wen, ngam saan anasaya at adurugam ni manong mo nga agaram kanya. Kaya't ka nga rod nga agbalin nga ipag, Donna. Hoy, sumardeng kan ha? Nakababainan ka ni manong mo. Donna, pasensyakan ka ni Jilin Okay laang manong. No dinak ikan Liza. Ag-break ta nga rodan, Jeffrey. Umadayo ak dito'y lugar tayo. Kat saan akon nga agsublipay. Ha? Mabain akon dito'y barangay tayo. Siyak ti sang kachismis dagiti tattao. Di ka umadayo. Di mo ida panunutan. Amin tayo kat agbidot. Jeffrey. No ita, una umpay panunutan ti panagpasnay mo. Di ka umadayo. Taawan sa bali at tumulong kan ka. No di ti mismo a pamilyam. Uray dananang kantatang. Kanayon da kapag sasawan. Pudot la ti ulo da kan kadayta. Gaputa di ka nagtantanang. Ngamamok ngayon ton agangay. Mapunas ti pungtot da kan ka. Anak da kapay laang, Veron. Kat awan sa bali at tumulong kan ka. No di isuda ang naganak mo. Nagpasngay nga rod ni Veron, Mr. Lonely. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko kenkwana? Kat naglabas ti sumagmamano a bulan, indarirag kumanen ti panagayat ko. Ngem kunana adi nakkanugayam ay ayaten. Nasakit man kanyak, ngem awan sa baling aramidek, no di tinangaklon. Kastan, to'y pagayam mo, Jeffrey. Agyaman ak pagayam Jeffrey, iti daytoy apakasaritaam. Husto laeng ti pangedeng mo. Adi mo ingkalay sa ni Veron. Gapo tano kasta tinapasamak, sigurado aparikot ti itden na. Gapo ta saan nakamatgayam nga ay ayaten. Ala, sapay la kumata makasarak kay ti babae, aday tay mangayat kan ka itinapudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Jeffrey at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.